أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وحمد مزاح الله pripadina единствено Мария Кјара чијаске Аллахеске те бареке ва таала оле фалине оле стар помоша моле стар опрострудая хамди кере алеске те бареке ва таала окова сојтано јекеме единствено ма'буди каске олескере робија секоја врсте атару ибадету смеринена хамди кере алеске те бареке ва таала владари едујналуко скоро владане ахирете скоро хамди леске те бареке ва таала окова со постојнел од секогаш за секогаш окова касо на неле ниту почеток ниту па крај хамди леске субханеху ва таала окова со деламен неизмерна благодатија коленде амен секова диве живинаја. Хамди кере амаре господареске Аллахеске субханеху ва таала окова со таро порахмети амен обскрбинеламен ко секова диве хемрат. Хамди леске те бареке ва таала окова со бичалгеаменге најшукар упатувачи. Најшукар инсани кова со ки калеламен таро зулуми е куфренгерем е ширкенгерем кингареламен ко нури е теухиде скоро. А одвајтано Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем кова со алој манушенти калелен таро робибе робенге ко робибе е господареске те бареке ва таала кова со алој манушен ти калелен таро ширкие ем куфрија тингарелен ко чисто теухид кова со алоте си каволе манушен ковајтано право е Аллахескоро те бареке ва таала спрема ко мануша, хем ковајтано право е манушенгоро спрема ко Аллах. Па далеске нека Аллахескоро те бареке ва таала салавати хем селами упрако амаро најшукар ресули, упрако амаро најшукар пример упрако Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, упрако лески чистими фамилија упрако лескере племенита асхабија амала, хем упрако са о муслимајна, Аллахуме амин. Авдеви иншаллаху таала, ка дружина амен, накратко, панда е ке амаре темаја која со дружина амен, каква мубарек масек Рамадан, амари темата ни, амен авдиве хем ола некогаш сар живинге. Сар живинај авдиве амен, а сар некогаш живинге амаре предходникија. Па дружинеамен табииненцар, дружинеамен манушенцар, каске со некогаш шунгем лендар, некогаш некаске на шунгемда лендар, але дружинеамен ленцар те шајтела поука, хем поруке, таро акала ленгере те вакерав племенита животија, таро животија кова со Херену иманија манушескоро кога шунело мануш. Таро животија кова со пример лела о мануш. Хемо муслимани секој ека амендара чола хем размислинелен вакерела. Субханаллахи ва бихамдихи. Савели инсајна синеа кала, а исто сара менде таро мас, таро рата не керде. Тари капка па ну ле сарамен исто, оладаро булене ке господареске Аллахеске те бареке оталя саремамен. Ленда синелен јек цел, сар тересенджи ко задоволства Аллахескоро те бареке ва таала, сар хем амене муслиманен. Ленда синелен нефси, со спречинелале нешто таро кери бе ибадете Аллахеске те бареке ва таала, па амен ди си амен. Па далеске бешеем размислинаја баши ленге, еманаја заклучок вакераја едноставно и разликато рамаро абдисутно халој бе о ислами. Хем ленгоро халој бу исламитано дуи различна поимија. Значи дуи различна букја. Ола халиле дека едноставно. Која кава дујналуко, кого Аллах те бареке ва таала путињален, ола халиле јек бути. Која бути? Дека која кава дујналуко требала те користиненле сар превозно средство тересенджи кипи одредими цел. А давајтано джико задоволства Аллахескоро те бареке ва таала. А амен ко дујналуко авдиве живинаја, цркава кере заувека кате качова. Е адајатани, амари цел, или амен сар халиле му исламе мавде сар живинајале,
Hemsar ola halileu islam hemsar ola nekogаш живингеле. Амен џанаја, ко секоја кери бамар олафи, ко увод, ко почеток, ко кераја дека амен нашти според динеамен оленцар. Оленгере животоја, оленгере халојбај один, оленгере жртваја спрема ко Аллах те бареке ва таала. Амен џанаја да васарине, али мангаја те потрудина амен, харица те доближина амен, која дава осет, која дава имани, која дава халојбу ислами сарола халилеле, а да јате намари цел. Патаро саранду панджи кој ек сати со кераја лафи минутија, нели, дико шоардеш минутија, мангаја ти извлечина барем те вакерав. Неко бор посто, неко бор минутија, те халјоване што тоа радава дерсем, те ачоламенге, те шајта иса, те анале ки пракса која маро живото. Тек тогаш успингем, хемо кова со керела лафи баш одова, хемо кова со шунел оле, успингем те ана и цел те вакерав соске шунгем одова насихати. Амари целта ни зикири Аллахе те бареке ва таала која мубарек раќа, хема мари целта ни те поправина амарота иса, тобол пошукартаро, амаро авдиве со однесинала пеш баши ислами, баши одоближи беко задоволство Аллахе скоро те бареке ва таала. Авдиве кадружина мен пандеке племенито инсайне те дика сар об халило и ислами, сар овсине жртва акале динеске, сар ов доближинја пеко Аллах те бареке ва таала, кокова начин доближинја пеко Аллах те бареке ва таала, сар придонесинја и исламеске хеме муслиманенге, сар ов боринја пес баши о ислами, сар ов советунја еманушен баши о ислами, сајто надава битно амен те халова сар мануша кова со препишине амен кова племенито дини ко ислам. Авдивека кера лафи баши о Реджа ибн Хайве рахимехуллаху таала. Реджа ибн Хайве рахимехуллаху таала јек таро табеина. Ко побаро случаевија надека на џанелале некој џанелале кој се бави нелапес читин до литературе, џанена скоптано табини, наштитена џанеле, али да ко народо на недобором познато акав инсани, а келгја буд познато улога ко на предност амаре динескор. Келгја буд познато улога. Па далеске мангаја мен те кера ленгелафи вакергјуме, кој ектаро дерсија со дружинеја мен, вакергјум дека какера лафи харица манушенге кова со на неодобором позната, соске те шајте халоваем те сиклова оленгоро живото. Те запознајнален, сепак улајтане амаре череина која семсине, којтано умети која сине ки темницо ласино череина која со осветлинкергиу ислами. Која со ператеа пе животоја, пе барвалипаја, пе знаенеа, пе гогјаја, пе жртвеностеа која кава дини, успинге о ислами те гуриненле о дур државе, па чак да еке тересел џиаменде изинеатаро Аллах те бареке ва таала. Паѓар ни пренесла пе дека Реджа сине инсани кова со биасалило ко Бейсан. Бейсан јек таро градија ки Палестина. Ки денешно Палестина. Вакерела пес дека ово те биасалило ем сине племенито максами. Племенито максами, оштроумно максами, кова со панда таро пле терне ко ракија, почмингјате мукел шукар утисак ко муслимајна. Почмингјо муслимајна те дикен ки илесте напредност, те дикен ки илесте максами кова со ковл думо акале динески. Таролескеле тикне пре, а дава почмингјава клад те осетинел пес. Паѓарени ов биасалило пред крај хилафетески османеско ибн Афан ради Аллаху анху. Пред тобол о крај таро хилафет и османеско ради Аллаху анху, тогаш биасалило о Реджа ибн Хайве рахимехуллаху таала. Со десинела песолескеле животоја, па на таролескоро тикни пе вакерела пес дека почмингја ов телел џандипе. Телел знае и не таро ислами. Пазине на кава. Сека скелендар со кераја лафи авдиве, после модова со нели кераја лафи со покасно кој си не ола, козом си не успешна, ко по народо, ко по време, слично. Прво со ке кераја лафи ако
преметинена, пала коленгоро бијани бе кога бија салиле, кај бија салиле, кокава гради бија салиле, прво со почминејате кера лафа ко преметинген, која дава сигурно преметинген, декола одма која кавен ко терне берша, почминена телен знаене. Почминена телен исламско джандипе. Соске телен исламско джандипе. Одолеске соске. Она предност јеке народоскоро. Она предност јеке уметескоро наштитовал бизолебе джандипе. Бизолебе знаене. Одојатани и основа аменде ко муслимајна. Којата ни основа аменде ко муслимајна? Лейбе джандипе, хем керибе бути спрема која дава со кале знаене. Хем одолеске ола сине племенито, одолеске ола сине учимо, одолеске сине ола битна мануша копо народ, одолеске соске помаро тернипе, помаро живото цело, на помаро тернипе само, таро терне почмингетелен знаене, али цело помаро живото користингеле, која давате стекнинен знаене, значи, джанија да са сваки имам Бухари рахимехуллаху таала, е джандипаја джико кабури. Аде, алески диекте вакера изјава. Па гјарни вакерала пез дека почмингателе лов знаене, хем леля знаене таро буд позната асхабија која дава време сарсојтано Ебу Сеид ел Худри ради Аллаху анху, о Ебу Дерда, о Убади ибн Сабит ради Аллаху анху, о Муави ибн Ебу Суфијан, о Амр ибн ел Ас, о Ен Нувас рахимехуллаху таала еджмеин, сарине ола сине окола кова со синете вакера влеске о лескере учителја. Позната анава, позната асхабија, позната манушакаске со некојаш керге млафи, секој кој по начин придонесења бути исламеске, хем замислите учине тука сапке асхабија саболи биове ако на слично сарленде. Хајде, мате вакера сарленде, слично сарленде, соске вакера слично сарленде, долеске соске Хасан ел Басри рахимехуллаху таала о сеиде табиинен гор, хајде ка вакера. Вакерлате дикаси на мен е асхабен ка вакера деколај дилине, а олоте дикена мен си на мен ка вакерен сне дека мен насиен верникија. Субханаллахи ва бихамди. Ки кој аспекти таро богобојазност, жртвено знаење хем, сабо поле мангира па да рига вакерен, о сахабија си не пошукар таро табиина. Абрајтано нормално, о табиина си не пошукар таро, едбау табиина си не пошукар таро, амаре селефија. Хем са агјарени, сарджало бреме, нели? Па агјарени, пренесинала пез дека ореджа, копо терне берша, кога си не те вакера најшукар со зрења, најшукар хали, кога си не лендо знаенем саадава, пренесинала пез дека ореджа си не вакерала, паше вакерала емевиско халифенцар. Синеленге буд паше, хемагјарини вакерала пез дека ов синеленге те вакера министери коленгоро хилафети. Джанена песине о емевиска халифе, бизо ореджа ништо мате керен. Ки смисла, мен джанена дека сао халифе кова со сине ко хилафети, олен синелен посебна мануша кова со лен советујнена лен сине. Па јекте вакерав сине лендар ореджада кова со советујнела сине е халифен таро емевиско милети. Па јарени ов пренесинела пез дека почмињато овол те вакерав министери ко Абдулмелик ибн Мерван па саджи ко Омер ибн Абдулазиз рахимехуллаху таала. Сине ленге министери. Па јарени вакелапе дека доближиња пес ленге одобором со буза манглере. Тари лескери оштроумност, таро лескоро ихляси, таро одова козом мангела синете поможинеле манушен, таро одова козом синеле јако проценливо свакерена, кога халифе нешто ка манген синете керен, ка пученле пример, ка вакенеске реджа, дали одредими бути требала те керала со мисли неа туковатано то мисли не баша дава, па ов понекојаш джанела синете дел контра мислине торадва со халифе одлучингете керен. Хем баш од ово халифе беше нас нем размислинена, хем ки крајка, а не нас не понекога заклучок деко реджаатано ко право. Хем керена сине према кадва сар со ов советунелален хем ки крајка чачи паски кловола дека ов сине ко право. Па агјари нива керела пез дека ов сине скромни инсани, иако сине бутучимо, скромни инсани, иако сине буд богобојазливу, сваро богобојазност кергјале товол да скромно,
Hemagare ni dava kerela pes de kaleski di čas sine so ov sine ministere halifencarem družinela pes sine lencar so vetunele halifen paše sine lenge dosta je monardo džanena sine дека ако нешто требале але лене нардо те вакерав сарсредство користиненале синеле ереджа те роден нешто таро халифе вакерела пес субханала дека мануша повеќе родена сине ереджаја те авен ко контакт не горите вакерен нешто халифенге соске Джанена дека прекулесте ка добинена дава сомангенем джанена дека кога овка бешел то објаснинел е халифенге ко објаснил ко буд пошукар начин него ли обична мануша кова со ка авен те мукен не само барените вакерав джико халифе. Само со почмиња товол паше халифенцар ореджавак сине сведокотаро јек случај вакерала кова со десинја песлеске Вакла je gdjeva kerela bešajava kerela kod dvorova koja je halifeskata Rosulejman ibn Abdulmelik. Vakela kedingepes vakela uzamende but manusha but nardo. A vakla me bešavu za ko Sulejman ibn Abdulmelik samo so počmingim to avleske ko prisustvo. Samo so počmingim to avuzale se sepak angla ko halifa te bešete bete dužnetut halifaja to veleske sovetniko halifaske to velesko glavno manuš kova soka koristineleske na najadvati knibuti. Вакла бешаја си на мене Сулеймани ибн Абдулмелик, пава керела цело нардо несар окружингеа мен хедингјапес будбари гужва, ама ва керела да те десингјапес нешто манге, лично, со ме цело мо живото наштисино до ова случајте би сравле. Мукляманге ва керела не са во утисака да ва случај. Ва керела кергјаман поада рига, иако си мусине паше халифенцар те размислинав шукар баш од ова. Вакерла кедингеа мен вакерла бешеа до те буд гужва буд нардо кедингепес дару јек пути вакерла десингјапес нешто дикаја вакерла дуралдан авала јек мануш уравдо шукар личинела вакерла шукар па вакерла несаро мануша дозволине налескете до ближинопес джико халифа вакла коркуриме манге вакергјум вакерла кавако е со авала вакерла като не со битно мануш не со богобојазно мануш чим вакерла родила вакерла тересел джико халифа мануша керла леске друма Кузна е вакерла сока вакерла халифаски аканако акаресел, а што вакла те шунавле сока вакерла. Па вакерла ману сара власни не сара манус не достоинствено вакерла. До ближингјапес вакла ме бешава сне вакерла паше вакерла халифаја. Ем вакерла ло право манде. Ем вакергја мањ. А тули си анореджа. Вакла чудингјама, котарджаналама. Вакла оја месиум. Вакла ту си ано министере халифа скоро. Вакла оја месиум манѓали вакла нешто те вакера халифаске на вакерала. Ме наалуме халифаске, него ме алум туке. Те вакерам нешто туке. Вакла манѓе, вакла оја, хајде вакла вакер со ибути. Па вакла почмињате вакерал манѓе. Ту си ан вакерало мануш, кова со Аллах те бареке ва таала реджа до ближињату те халифаја. Од доближи бе халифаја или шејто овол туке ко баро хаири ко Аллах, или шејто овол туке ки бари штета ко Аллах. Вакла ореджа, од ова сосијан ту паше халифаја, мло советано, те користинети позиција, те шајте служине манушенге. Те шај тут ове о превост, кова со кааныл вакерла, джико мануша. О средство кова со ковол те ане джико таро мануша джико халифа те шејту удоволине манушенге пошто ту си ано до те. А ако кергјано спротивно, пазин ту тангла ко Аллах те бареке ва таала. Пава клариске поадари. Ореджа. Вакерла. Сетин тут дека о мануш саджико те тано ко помош пире пралеске, о Аллах тано ко помош олеске. Кога цидела песмато вол ко помош пе праленге гаро Аллах те бареке ва таала цидела пе помош леста. Акла ореджа, джан вакерла дека нај шукар нешто ко Аллах те бареке ва таала, најмангло нешто Аллахеске те бареке ва таала тано, те ја чиве радо се муслиманеске ко срце. Одолиска вакла ту користин ти позиција, чиве радо се муслиманенге ко срце. Па падаре вакла вакер гаманге ореджа, джан дека сока кереа кате, англа ко Аллах те бареке ва таала до вака добине. Вакла сарнеса романуш вакерела, вакере вакла нешто чигаманге андре ко срце, осетигум не са во пари пе ко срце,
Осетингам дека советингаман бу шукар. Па вакерла сине гужба вакерла до тета роек пути вакло халифа викинга кај ореджа ибн Хейве, вакло мануша вакерге кетано вакле мирил муъминин, па ми рангима вакергум вакере мирил муъминин, вакла реджа вакари, па не сар вакерла мора сине теджав, и рангима вакерла те дикам ме амалекова со советунгама, пошто мангум вакла те викинавлехем, по тајно сте почминал шукарте советунгамаске сведжингапе манге лескоро совет, ама сар вакла таро јек пути не сар вакла на штатаро мејакја, hem našti si ne više te dikable. Genu vakla ko halifa, dobližengiman ko halifa, pa vakerolo halifa pučlama nešto vakla islamska prašajna, pa me vakla redoja rešengim leske dola problematike, ama vakla pošto peđarela ma si ne šukar vakerela, diklama sar ne sar nasijum koncentririmo. Pa vakla vakergamange oređa. Sojtani buti tuja, soske vakla tuja gyar izgledinea, tu nosijana savko, те на мучинела тут нешто, те на не тут не са висикирација. Па вакламе вак меске не е мирно муъминин. Него вакерела мисикирацијата ни ја вер. Вакла дали ме шајте поможинав тут која да вареджа? На вакерела. Мисикирацијата ни спрема кому господари ко Аллах те бареке ва таала. На динава ман деко тав диве Аллах те бареке ва таала ка поможинел ман, те ла вакерело совет е мануше скоро кова совет унгјаман. Па вакла ресаро халифа дикела масине, не е леске јасно со кераба лафи, па леляпе вакерла не саве манушенцар те керел нешто лафи, вакла ореджиб хеве рахимахуллаху таала вакла, ше вакерло халифо дова бистергја, ма меа како по живот вакла никогаш на бистергја. Па јар ни пренесинела пес дека лесинеле без број прилике, без број те вакера букјакова со дикле халифенцар, пошто цело живот оплона каѓален ленцар. Па вакла јек дивек јек прилика вакерла, код дворотар Абдулмелик ибн Мерван. Вакерла алу вакерла јек мануш куѓа ко Абдулмелик ибн Мерван код дворо. Хем почминга вакерла те увреджинеле Абдулмелику ибн Мерван. А вакла месум се доте. Вакла почминга вакерла те увреджинеле, почминга вакерла емевиска халифенте наврединелен. Хем те вакерл кади камен јек диве ко акава амен ки битка. Кади ка вакерла соковол машкараменде хем туменде. Хем почмигава керлагарните изазивинел ки смисла месум таристраната роe Зубеир. Јарина тогаш ко хилафете омерес османески алијаски ради Аллаху анху почмиге тове немира хем неспоразумија машкар по дуј скупине таро муслимајна. Па вакерло почмигава керлате вакерло месум таро Зубеир кади кава класоко вол туменцар, ка вол тумаро да редоем слично, а вакерло реđаме цело време дикава сине некој мате нападиналете шајте брани навле, сепак муслимани тано вакерла нас минијате дозволина е муслимане некој те наврединал, некој те поврединал те вакера. А џарини холямо вакерла на пуштингја вакерла елхамдулилlah Аллахеске вакерла додека хулило вакерла теле вакерла о Абдулмелик ибн Мерван, а кава манушиклило доке винге вакерла халифаске Абдулмеликоске ов сигаргате аракеле акава гело. Вакла холянге Абдулмелик ибн Мерван почмингате викинел, ем вакерга сар шајтументе дозволинен некој тавол комо дворо, hem te zakanino pesmangja mata çakerelle. Pate dikil vakla meso ka kerablis vakla nerviringa pen vakerga dava lafi de ka ov koga hem te ka leski rimen ka jalta rimli sabia. Vakerga Abdulmelik ibn Mervan. I vakla ki holi. Pa vakerla me vakerla ne sara dva sikirin kergaman. Vakla na mangava vaklo muslimaina te aven maškarpeste ki holi na mangavo muslimaina maškarpeste te aven juka sapko nešto vakla Allah te arakel. Па вакерла џангим дека време сар кана кела кава не сар кав жештинопе. Ама вакерла сигате времеске де сингјапес нешто, о мануша вакерла таристража вакерла старена кали исто мануше. А старена ли е исто мануше, а се не народимо вакерла таро халифа таро Абдулмелик ибн Мерван, кога ка старен ли танен лангла лесте. Па вакерла астар геле англа ко халифа ме сигаргюм тереса вакерла халифа. Па вакерла елхамдулилlah вакла ресум кадава тан, па халифа вакла почмиња вакерла тол нервозну прако мануш, hem вакерла вакерга аја кана вакла кој ка бранинол тутмандар гело ака на тошеро, хајде вакла на сона деа кана чаломи, па вакла тамам англате казнинело халифа ме вакла чигума ки средина. Вакла режим не хеве. Вакла вакерга меске мирул муъминин. Вакерла која наве Аллах еске, шели нешто те пучавтот. Ки цела каја паника. Вакла ајде вакер реџасуи бути почитунена лесине, иако халифе синелем право нели ова сине битна мануша, ма лепо четунена лесине бут.
Ваклайде вакер реджа соибути, ваклай мирул муъминин. Дали ту манглян те аве коа кавастайне? Тове халифа. Вакла манглу. А вакерло Аллах денгјату ля да вас со манглян. Вакерло ја. Дали вакерла кана ту требала те керја да вас со Аллах мангела? Пошто об денгјату ту со манглян? Вакла нормално вакла реджа. Требала те керава да вас со Аллах мангела? Ево Аллах мангела вакерла то слободинеа кале манушеа те на погубинеле. Сепак вакерло обдатано муслимани. Вакла ко право си ја реджа. Ушти мануше. Ослободинеле, хем денле плюс нешто сар награда мануше. Аллах те наградинал ту реджа. Чачи паске си ан леко башамари холи. Субханаллахи ва бихамди. Замислинен, која савке моменти о муслимајна сар реагирине на сине. Сар реагирине на сине о муслимајна. Дике на сине те смиринене од тензија, те смиринене од ситуација, а сојтано најбитно која савке случаеви, а ту нашти кола е смирија са смиринеа мануше кога со силе власт ко по вас. Не може. Соске ола шеткерен со мангена, ту се холи ленгиритани оштро холи, тога си не разна сукобија, си не разна фитнем смутне. Ама, пореджа си не ленге сар со вакергја, исто Абдулмелик ибн Мерван. Сиан си не леко амаре холяке. Субханаллахи ва бихамди. Пагярени, пренесинала певакало реджа, кој инавардешу јекто берштари хиджра, вакела 91 година тари хиджра, десингјапес вакерала о халифа Увелит ибн Абдулмелик вакерала, те мангел те джал ки Медина. А ки Медина која дава време вакерала, сине вакерала наместнико вакерала Омер ибн Абдулазиз. Соске те джал вакерала ки Медина, те джал ки Медина себе пе одова Омер ибн Абдулазиз, те пиравале ко мезджиде посланико скоро салаллаху алейхи ва саллем, хем вакерала мангля вакерала ово халифа Увелит ибн Абдулмелик вакерала, те баларыл вакерала о мезджиде посланико скоро салаллаху алейхи ва саллем, соске сине потребата родова. Сине потребата родова. Па вакерла сарстално вакерла, ме вакерла е халифаја, гелем вакерла ки Медина, и вакерла која реслем ки Медина, сем сине вакерла која нели пречекунге амен, па вакерла, ме вакерла, сум сине Омери ибн Абдулазиз, вакерла, пошто амен сем сине шукара мала, близка мала сем сине, сави генерација сина каја субханаллахи ва бихамди. Хема далеске да тане и дујто е најшукар генерација која кај умети. Дикен коля на венги керајала. Вакло реджа месум сина вакло Омери ибн Абдулазиз, па вакло Омери ибн Абдулазиз викингја вакерла е полицајцо, вакерла викингја лехем вакергјалеске, вакерла джа вакерла ко мезджиде посланикоске салаллаху алейхи ва саллем, хем вакерла вакере манушенге вакерла те напуштинено мезджиде посланикоско алейхи селам, на не вакти намазеске те напуштинеле те ше вакерла кавул вакерла о халифа вакерла, ем как хвола Андре вакерла те ше те пиравале вакерла рахати, нели сепак од одна време кога дикенас не халифен джана палалендем, слично мато гужва нардо, па вакерла те шети дика шукаро просторем те шети дикел козоме аршиненге требала те балярил песо мезджида, од прилика требала те шеле аршиненге, е каршините онака од прилика. Е вакерла требала те балякерил пес вакерла ковакте е Омерески бин Абдулазиз. Па вакерла као полицајцо, вакерге манушенге, ама стандард. Андре бешела јек манушкова со дарано полицајците до ближине переске, хем те вакеренлеске те напуштнало мезджиде посланикос скоро алейхи салату ва селам. Омер ибн Абдулазиз дадава джанала, о халифе дадува джанена сари не, адава сино Сейд ибн Мусейб, субханаллахи ва бихамду, Сейд ибн Мусейб, рахимехуллаху таала, и легенде табеиненги кавакералески. Бешело Сейд ибн Мусейб, андре нашти до ближине напереске, но и клоло. Па агјани ни пренесна по полицајци на ѓапе ко Омер ибн Абдулазиз вакло реджа, хем вакергјалеске, вакерла Андретано Сейд ибн Мусейб, джанеа вакерла, левакла наштити кале, таро мезджид, кој ки калел, лен интересинала ле халифенге, слично. Па вакерла Омер ибн Абдулазиз, джа вакерла, хем замоли ле најшукар лафенцар, вакерленге, вакерлеске шейх, шали харицате напуштино мезджиди, кога те дикен вакла со требала те реновири нопе, па пала која дава вакло мезджиди танотло, вакло полицајцо таман. Куга Андре Осејт ибн Мусейб бешела ко мезджиди, до ближиња пелеско полицајцо им вакерела леске, вакла шейх, и ситу селами тар Омер ибн Абдулазиз, вакла ало халифа вакла ки Медина, па требала те авул вакерела ко мезджиде посланикоске алейхи салату ва селам,
Те дикел вакло мезџиди требала те реновиринел пес вакерла, те проширинел пес. Па вакерла пучена дали шај, те напуштине вакерла кава, хем вакерла, те шај вакерла те кова, те дикен. Ирангя посеите ми мусеи ко полицајцо, хем сардоли кунела леске вакергя. Меко акава мезџиди, алум, те керави бадете Аллахеске те бареке ва теаля. Мантар акава мезџиди никој не штикалел, ама. Никас на неле право мангете вакерал кога меки клобав, а кога кабешав. Иначе меакава мезџиди ка напуштинавле, кога мека мислинав дека треба да те напуштинавле. Месиум робе Аллахескоро, насиум робо владарен гор. По полицајце, иранела пепала ко Омер ибн Абдулазиз, ваклалеске Омер вакерала, шај предпостави неа, а гјар вакерге осеит ибн Мусеи по шеху, овни клола. Колей бадари га теджан, джанам але Омер ибн Абдулазиз. Колей бе теджан ки ко мезџиди, вакло реджа Омер ибн Абдулазиз, вакерала и кеске таро полицајција, джавакла сигара кана кува Андре вакере шехоске дека воло халифа. Па вакерла не куштел, вакерла нека поздравинеле баре. Халифа. Те дрле селами баре. Сигарга ко полицајцо ваклалеске шех вакла воло халифа. Па вакла те мангја вакла туште те поздравинеле. Па вакла меака те ко мезџиди алум вакла те робунаве Аллахеске, а не те робунаве халифаске. Ме алум ко мезџиди бадети те керав, на те пречекунав халифен меака на ко мезџиди Андре. Кој со авола вакерла ко кере Аллахескоро, нека керал пески бадети. Бешла песке теле осеит ибн Мусеи, бешла псе до те, читинела Кур'ани, керал и бадети. Ништо. Кувол Омер ибн Абдулазиз, кувол халифа дале Андре, джанена. O halifa premetinelale vakerena. Premetinelale vakerele pure Andre sam ovko mezđidi. Ne vakalo Omereske. Jakano Omer ibn Abdulaziz vakerav te kereli situacija harica po šukar. Soske uslova mengetano šukar mislenje to volame sprema ko muslimajna subhanallah. Ola gar živine nas in islamik ki bukvalno smisla. Pa vakala vakerele halifaske. Vakala je emirul mu'minin. Vakala kavajtano Sejid ibn Musaib. Вакла, амаро шейхо. Вакла, омна дикела шукар пурило. Вакла, сигурно на дикато далеске ноштило те далту селами. А вакла те дикелту си новку уштел. Па вакла, почмигате асалу халифем те вакерел. А кавайлитано Сејид ибн Мусеиб. Вакла, каватано. Кломер вакла, на не потреба то објасни неам ѓаме шукар џанаја маре шейхо. Џанаја вакла којтано. Ајде вакла, тога шамен те доближи на мен леске. Хема мен вакла те дале леселами на оваме. Па доближинге песодорига. Вакла, o halifa dala alaihi salam i vakla iske selamu alaikum wa rahmetullah vakla o amaro šejhu sarsijan pa Sejid ibn Musaib vakla wa alaikum salam wa rahmetullah elhamdulillah Allah eskere blagodatenge uštile me Allah eskere blagodaten car em ka sove Allah eskere blagodaten car sartana maro halifa vakerla fino si em elhamdulillah Allah eske pa togaš vakerla šukar vakla čim si em fino oven za blagodarne Allah eske te bareke wa ta'ala hem daran taro Allah te bareke wa ta'ala. Pa vakerelo halifa, ajde vakala Omer, vakala te cidamen, se ekja kalajtane amare purane šejhija kova so ačiletaro purano islami. A kalajtano purane manuša kova so ačiletaro purano islami. Olačile amen amen. Subhanallahi ve bihamdi. Vakera vaklo ređa me togaš diknu vakla kojtano Sejid ibn Musaib oko vakaske so šungem sarine, ali nasine amen prilika taro bare gužve te dikale koјтано Сејид ибн Мусаиб рахимахуллаху таала. Па ѓарени пренесинела пес дека ореџа дела сине буд советија халифа Сулеймани ибн Абдул Мелик. Па вакерела јек диве ало вакерела о Сулейман ибн Абдул Мелик вакло ореџа уштилова керела преметине салискере случаевијата не ленцар халифенцар соске ов сине сабко ореџа сабко живото синеле сине паше советнико халифенгор. Вакла јек дио вакло Сулейман ибн Абдул Мелик вакерела кединга вакерела пе војска вакерела те керен товол битка. Па вакерела сине од ова петок џумаке вакерела хем вакерела геле вакла те керен битка те освојнено Цариград. Па два време. Вакерла геле вакла то освојнено доба па вакерла старга вакти вакерла џумаке
Gelo vakla lela vakerla Abdezi vakerlo Süleyman ibn Abdülmelik. Ura gape vakle zeleno džuba, či gapeske zeleno vakerla stadik. Hem vakerla dikhape ko gledalo hem vakerga korkori peske ili ka osvojne ili ka preseline. Pa vakla medi klumle, a vakla halovavale ob sine terno na sine vakla puro sinele saranda berš. Pa sine vakerla perdo vakerla silaya ki peste saranda ber sinele. Vakerla iklilo vakerla sa sine šukar, prete kuol vakerla te kaldinkerle manushen džuma. Kaldinkergalem vakerla džuma, kogi iklilo tari džuma više opelo na svalo. Sinele vakla ogromno temperatura, sinele vakla ogromna treske, hem vakerla opelo ki postela sine na svalo. Pa vakerla mesi umsin okovakova so non stop kovasne kileski risoba, te dikav sartam. Pa vakerla gerni kovasne reske ki soba, em dikavale sine, pučavale sine, dali nešto trebodale, opučalama sine man, nesave bukenge sarte funkcionirинали vojska. Sađi kot vakla jek divena kugja Андрелеско čavo Давуд, hem vakergaleske o moda dali tu manka mukeman toav zapovedniku eke vojska ki ko džihadi ko anavaleske te bareke wa ta'ala. Pa vakerla čigjale vakerla to zapovedniku. Sađi kote vakerla na uli situacija aleskiritaru na svali pe to setinal pes дека pohara valaleske te preselinal. Vakla jek dive kugju vakerla Андре vaklo ređa leste dikavale vakerlo ve dvaj bešela ama pišinele ek pismo. Pa vakla do bližingjum alesken vakergjum leske je emirul mu'minin. Soyaka vaso pišine ako na svali pe. Pa vakla o ređa mukava vakla vasijeti. Mukava vakerla vasijeti palamande vakerla temeninilman vakerla kaske te dava klo hilafeti. Pa vakerla palimande vakerla mangava vakerla te davu hilafeti vakerla meçhaveske vakerla. Pišinava vakla o Eyüp o çavole skoru vekinala pesne Eyüp vakla o Eyüp telel vakerlo hilafeti palamande ovtovul vakla halifa. Pa vakerla o reca mesar nesar sikirinker yamana kava. Pa vakla vakergjum leske je emirul mu'minin. Adala mesh šajte da maru mislenje ko akava vakla me misnava дека на ешу карадава. O Eyüp to čavotano vakla dosta terno. Hemlena ele nisa во искусвото ракава. Тобе халифа требала вакерла, тобе манушкова со кове манушен доверба ки туте, кове мудро, кове манушкова со джанела шукар вакла и политика муслиманен царана само агјар. Вакла ме мислинава дека вакерла требала те размисне шукар, о Ејуптано терно. Вакла ако право сија. Тогаш вакерла те чаве да буде мечаве, товол халифа. Еме виско власт, са ленгере кувена ко власт екпала коек нели. Вакла ме која шунгум одова вакеравалеске аштакана. Па на гелоли вакло Давуд ко джихади ко арнавалеске те бареке отале. Вакла оја, па вакла сарка челеле котар джанеа сигурно дали кирано пе джибдо или муло. Вакла одова да си јанко право. Добро вакла, хајде ка размислинав. Ка размислинава кале дујди ве па ка дихав со какера. Добро, вакла ман си нема више ки годи. Касте советуј навлете чивол халифа. Манушкова се богобојазно, учи моман генале сао мануша скромно вакла хем паметно. А двајтон Омер бин Абдулазиз, товол халифа. Па два вакти сине наместнико ки Медина Омер бин Абдулазиз. Па вакерала кој јек моменти вакерала на џикергја бут време вакерало халифа Сулейман ибн Абдулмелик, леля вакле парагио писмо два со пишињато воло човоле скоро. Па вакла ме доближингма еске вакергјум размислингјални шейх вакла размислингјални вакла емирул муъминин, вакла размислингјум реџа hem ko pravo se vакла со вакере. Па вакла пучлава. О реџа тука советуј неамате чијав халифаски. Паламанде. Вакла ме наштива керавалески сине директно, сепак ленде джала и фамилиарно. Прайла джана, пример, праленгере чаве, лескере чаве, емса агјар. Еме виско власине. И вакла ме само вакергјум леске, вакла емирул муъминин. То два нај шукар джанеја. Tu vakermange kas mislinea te čivе. Ha vakerla o, vaklo ređa, me vakerla si umsine spremno, kasem te vakermange me ka vakerav sine mate čivali. Sađi kote na resajađi ko Omer bin Abdulaziz. Pa vakerlo prvo so vakergamange, a so mislinea te čivaje Omer bin Abdulaziz tol halifa. Pa vakla me on marupinju vakergjum, vallahi vakerla emirul mu'minin, na ne vakerla te grešine. Soske vakla šunmo sovet. Ko aka kuve ko kaburi, o Allah vakerla kapučeltut ko kaburi, o melekija kapučentu ko kaburi,
Кас муклам палатуте те владине не манушея. Вакле мирul mu'minin. Зарем на мангеа те вакере мелеконге. Тове оправдимо ко Алла дека чачи паске муклан богобојазно инсане палатуте тоа. Како право си анреджа. Лелахе пишнеле писмо. Вакерла Сулейман ибн Абдул Мелик hem delale corregem vakerlalesке pala ko miro meribe ka chitine akava pismo ka khede sae manushen saji kote sum jibdo na hete chitine lengi o pismo nikas ke na hete vakere kaske do veringum koi koval khalifa ava kerala janava deka koval problemi ne koi tari mi familia na nete mangen vaklate dem bea ko Omer ibn Abdul Aziz soske la mangena taro koleno to volo khilafeti kieme viskoblast ali vakerala tuka vakere deka ka khedele na kanem ka vakere deka adava kava pismo pishingyale vakla o Süleyman ibn Abdul Melik vakerala pevasteya teşe mate sumnenem pala adava tamam vaklo rejale lumo pismo mesumsino kova so ikerlasno pismo khalifas koi kol vakla khalifa a ovu chesunga ko adava te mangel tovol o Omer ibn Abdul Aziz pa vakerala vakergumles kere familia kya kava pola vakla rodingi zinite kuven vakla ko Süleyman ibn Abdul Melik kuge hem vaklo Süleyman ibn Abdul Melik pred ko meri beda vakerga pe familia ke vakla te janen adava so ka vakerol tumenge vakla oreja pala ko meri be o pismo me pishingimle lično me vastea o khalifa so ka vakerol tumenge sari nero dava tumendar te denle bea sar su sensine poslušna mange to ben hemleski pa vakerla pa ola iklile me kugum andre pa vakeman Süleyman ibn Abdul Melik vakerla ko pismo vakerla pishingim tuke te ovolo Omer ibn Abdul Aziz. Apala ko Omer ibn Abdul Aziz te ovolo Yezid ibn Abdul Melik. Soske nekovol palaleste jektaro emevisko bla, soske тогаш не ете керен вакерла пункти против лесте проблеми против ko Omer ibn Abdul Aziz. Tamam. Sos de sinela pesakana, шунала каба Omer ibn Abdul Aziz дека o vladari Evernikog o Süleyman ibn Abdul Melik nasvao. Lela pe Omer ibn Abdul Aziz hem jala koreja, poštolata namala. Hem vakerala leske. Vakla reja. Vakla dala mesim şukar prayla şukar amala. Vakla oya vakla Omer. Vakla şundum da ki institut ne savo pismo kovasta koi kovol khalifa pala vakerala ko Süleyman ibn Abdul Melik. Şeli vakla te zamolinav tut ko anave Allah eskete bareke ve teala. Ako nešto vakla mešingjama nodote Тоест, ке туѓа не дека ме завршинавале ке си не буд буќа битна е халифаски. Ако нешто вакла ме шингамо на дотеки смисла те дълма нешто побаро ман това, шали вакла те вакереман ги англедер ко анаве Аллахеске, те ше вакла стартано дживдо, те джа вакла те замолинавле мате дълма на деја функција. Мате дълма ниси функција, на мангаваме функција. Субханаллахи ве бихамди. Па оре джа вакла леске, вакла Омер, амен си им шукар прајля. Амен си им шукар амала, ама валлахи вакерла. Никас ке на не те вакерав, саджи ко те наволо вакти кого мирul mu'minin вакерга те вакерав. Джане вакла пошукар Омер. Сигурно вакерла мен на ети издај не е халифен. Па Омер бин Абдул Азиз бого бојазно, чи му ману джанелат кадва гјар джала, hem vakergales ke tamam ama te jane holangim tu kiran. Ya bange vaklo reja popiko hem gelopes ke soske taridar Omer ibn Abdul Aziz matovol nešto ov bitno pa te hoavolio duinaluko. Pa vakerala ov gelopes ke holangja mangi. Pa vakerala ake tu ke vakerala avola vakerala pandayek vakerala tari familia taro emevicia vakerala mande hem vakerala mangi. Vakerala oreja. Shali vakerala te vakere mangi vakerala со пишинга вакерало Сулейман ибн Абдул Мелик. Ако нешто вакерала пишинга баши манге, метоа палалесте соске месумлеске фамилија вакерала. Шали вакерала те вакере манге одова, па пека прикутина вакла не ете вакерам никаске дава. Дека ман чигаман тоа халифа. А вакерала те на чигама ман. Тогаш вакер манге сарджидоде жавте бунина ман вакла те одам мохако. Аме вакумлеске валлахи вакерала. Никогаш не ете вакерам дава. Саджи коте на воло вакти мете вакерав का सोबा केरला वा केरगा तोबल khalifa paklo ovda holanga mangiranga popiko hem gelo pa jarini va kerala kugumakla ko Süleyman ibn Abdul Melik diklumakla de kavala leske poharica Omeribe irangumles prema ki kibla pova kerga mangashta mairanma vakla reja kava keraftu ke mekoga vakla beshavasne povtere va kemanga kana iranma vakla mirangumle ova kerga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hem akla preselinja.
ame vakluchar yumle vakla parno çarşafi iklilum tarileskiri soba paleskiri familia puçlema oreja sartano emirul mu'minin pame vakir yumleske vakir yumlenge od koga pelo na svalo avdiveitano najšuka. Pa ola mislinge дека тано панда живдо vakirge elhamdulillah Allah eske dobro čim tano šukar. Kame panlum udar panlum leko ključem hem čigum leko borstražaja vakiu mamu kennika sandre sađi kotena završinava nesavi bitno buti. Vikingum vakirla emanušente kedem pesarine ki jami aleskiri familia gerva kergaman yov hem vikingum vaklo Meri bin Abdulaziz pragum vakirlo pismo počimingum vakilang la kosarinete čitinab deka o Sulejman ibn Abdulmelik pala peste sar khalifi menungja vaklo Meri bin Abdulaziz. Pa vakirlo dova sualuman yek tarileskiri familia o kholange mushtilo ko prem vakirga mena davale beati. Naștimete davle vakla beati. Me vakla trobala to ab khalifa namesto. Pa vakla mushtilo mem nadvladingum le vakleske tena premangea timente beshel tute kadele beati sar so vakirga emirul mu'minin. Pa vakirla gelo ko Meri bin Abdulaziz ovda hem vakirla redoja počimingeo Meri bin Abdulaziz Tedenle beati avakerala od ote mesjumsino najradosno se bepi od ova aloki vlast manuš Omer bin Abdulaziz kova so koven lestar inshallah zadovoljno Allah te bareke ve taala skromno vakerala insani kova so mangelas ne bušukari pete kero penardoske ahem zadovoljno lestar tane vakerala o manuša jangjum vakerala deka pomožingjum ko bud šukar nešto dodeka sjumsine vakerala meki vlaste muslimanencar. Светано буд битно, и си тут функција, саби било функцијата овол тут, користинла ко хаири ки смисла, тове ко шукар е муслиманенге, тео користине шукар е муслиманенге. Хем агар ни пренесинела пес дека ореджа сине хем ко хирафети е Омерески бин Абдулазиз, хем леда далале сине советија, леада сине шукарен паше, со мангајате вакера, калете вакера тикне случајата реджа Ибн Хейве рахимехуллаху теала дека ов сине инсани кова со сине е владаренцар, е халифенцар. Сине инсани кова со синеле бешела сине ко раскошно дворцо, ко халифе. Ама никогаш на сине инсани кова со пхирела сине кибрджиски. Никогаш на сине инсани кова со мангела сине текерел зулуме ја вере манушенге пошто и силе твакерав кова са. На сине савко инсани. Него сине спротивно, вакла пе дека цело рад си некои бадети роболе Аллах ескете бареке ва таала. А диве скоро постинала сине. Мангелас не те поможниле манушен. Тамам ка требаленге нешто а вена сине лесте. Пореджа. Хем вакено ореджа менге требала каве макаватаро халифа. Шалите посредине амге ки лесте. По понекогаш на мангелате сметинале халифатаро пломалитаро плобарбали пекова со силе приватно делален сине поможиналален сине. Само мануша товен задоволна хем овте завршил плите вакерав функција кога со снеле ајде вакера сар министери ко халифе, а давајтано буд битно. Сабе хем било функција те оволтут негде, хем джитуте тано те поможине манушен, поможинле која на валајските бареке во таали. Соске, којтано ко вакера, којтано корисно е муслиманенге, а савко нека радунелпес деко Аллах те бареке во таала користингјале ле за да е манушенге те локјаро. Соске туку озомем те поможина мен. Вакера мен се мануша. Поможина ја не сабе ја вере манушен. Мате мислина дека мен поможингемлен. На валлахи ленге Аллах локјарга. O Allah pomožingalen. Ama amen o Allah lelamen sar sredstvo te pomožinelen o Allah te bareke wa ta'ala. A o Allah te koristinel tut, tano bud bitno buti. Bud bitno buti o Allah te koristinel tut, te birinel tut, tu te koristinel tut. A bašadaliske sigurno Allah te bareke wa ta'ala ka nagradinel tut, sebe pe odvasoske koristinga tut ko šukari pe, pa molina Allah te bareke wa ta'ala, Allah te bareke wa ta'ala te koristinela men samo te kera šukari pe, Колес Коранав, молине Аллах те бареке отала, која кла мубарек масеки, Аллах те бареке отала, те очистинела маре срција, Аллах те бареке отала, тиранела мен кој исправност, а кале дине скоро, Аллах те бареке отала, те керел исправно, хем искрено те живина, а кале дине, а паджико последно, те вакерав моменти тарамаро живото, те преселинела фенцар ла илахе ила Аллах Мухаммед Расулулlah, хем молине Аллах те бареке отала, това ко друштво, е шехиденцар, sahabenca tabinenca dbau tabinenca mare selefencar hem suitana minge najbitno e pejgamberencar ko Jannatul Firdaus Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fik wa Allah tabarak wa taala te nagradinau tumen so dengen tumaro vakti teshwen hakava tikno nasihati amin dar te shaytala pouka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.